gentlemen, ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Anya, nalastaw ni Maribana? Katuwan mo, yung di mulatan idandanon kunkwa na Marimilyang. Ay saan, Mari? Jack Idanog. Agasam, nagduduma ti silag na nagpipintas. Sakit adapay ribon-ribon na. Amo ka, inutang naladagi chay. Kat, Sakit parisan na iti bestida kunamlan turista. Ha? Sakit ag sunglass pay. Ngam, ha? Utang topay mo lang, puwa. na, adayadakas mo't iti dayta. Okay lang mo't Maray. Nang runat, anapintas ni Maribana. Iso abagay na launay. Agpaspasikat kidi ah. Kunamlan asin abak nang kat kapitan laeng nilakay na. Aha, manulaeng ngay mo ti honorarium ni kapitan. Adda ka didakas, ngay naramid na ken ka. Kakasla kaguram. Ay, jak la magustuhan ti kinalastog na. At dalang di tarubayan na. Ngam agbistida ki intain iti nagpipintas. Para balay na tinagpipintas a bestida. Nade ka lastoga. Ay! Wun maray. Wun maray. Nakakatkatawa talaga ni Maribanang. Ay! Agraraman nga men. Ay na! Saan nga iso ti katawa ak Maray? Ah. No di kat si ka. Ay, nakakatkatawa ka, bakit? Dakkel gayam ti apal mo ka ni Maribana. Oh, saan ko nga palan? Apay ko mga palak ngay. Ha? Nong ka! Nay, Marikwan, kita umday ta sumungan. Nakabistida manin. Ha? Lastong ka talaga. Nakasilag pa'y itinagpinta sa silag. At dapay ribon-ribon ti silag na. Wah! Bagay na mo't kisilag akalugong na. Uray ti bestida na. Marikwanang, gumatangak ban iti kaimasan at tinapay mo. Wan Maray, mangpili ka kadagitan naka-display. Sige. Aha. Daytoy Maray, dua asupot. Kanayo namon iti gatas a powder. Daytay gatas a makatulong iti to lang, ah? Wan Maray, ado tilakok akasta. Apaya di nakpampansinan, Maribanang. Marikwanang, at to'y tibayad ko. Sangaribo. Ang jak alaan ng tisoklek, ta advance cone. Ngamen, umayak tumanan gumatang. Sige ta ilistak ti advance mo. Tapno amok to ti ikisay ko. Ato yan tigat gatang mare. Sige, Marikwanang. Innakon. Apay kanuday jay, Marikwanang. Apay akasla dinak nakita. Dinak pa'y pinansin. Nga uray pinansin ko man. Ama nga, no di nakalakayat apansinan. Nakabistida lay tinapintas. Di na kon pansinan. Wah! Lastaw ka talaga. Wen anti, napintas dagita napilim a bestida. Okay lang dagita para ken ka. Ay, mabalin ka din nga utang lang, kanakan. Basta sigurado abayadam anti. Tasyak ti madaksan kini Mrs. Lino di kagbayad. Sapay 5 a bestida. Wun, di kagdanag kaanakan, tagbayad ka. Kaano ngay? Inton Domingo kan ikan ka iti advance alimagasaw. Alangarod anti, tay supot kon dagiti bestida yo. Di panang-panangan day tamasabat ka. Nakabistida manin. Kan nakasilag iti ribon-ribunan. Ay, lumiklekak man lang. Ituyak man lamagnan. Ha? Kaya't ang makasarita na yabanang.
Wa, lastaw. Apay, marituyan. Ada aya basol ni Maribanang ken ka, tako na maalikliklikam. Diyan kaya tapansinin, Mare. Masuro na kenkwana. Iti anyara sao. Iti panagbadbado na. Kunamlan asawa ti baknang. Ay unay kan. Ay kat agkawus kamot a itikas, itikaws na. Wen nga agpaysa. Ay sige man. Ti kunanan sa kajak kabailan ti agbistida itikas iti bistida na. Nagado a bistida kijay balay. Ay kat usarama, tapno di ka palakas na. Ay saan ko nga apalan ni Banang Banangan. Masuro na lakenkwana. Ay marituyang. Daytoy tilaglagipam. Awan ti rason akasuron mo ni Maribanang. Taawan mo't maday nga aramiden na ken ka. Ti kunam kitday, umapal kalaan ken kuana. Gapaw ta nagtipintas dagiti bestida na. Idinto ta sika ket duduan sa laang ti bestida. Anya dodwa. Kano nagadaw. Kaisuo mo nga roda. Tapno sardenga mo ni Maribanang. Taawa mo basol na ken ka. Oh, adtoy, Mare. Ited ko ken ka. Bestida adinait ko. Ay. Oh, kita man. Nay, ay, wow. Nagpintas mo ta na bestida. Ay, talaga ang nalaing ka dressmaker Kapad pa, daday tasuot mga bestida, Maray. Ikatuan, linabaak mo tanday ta, Mare. Ready to wear. Ay, alaman ta isuot kon. Ay, agdadait ka gaya may bestida. Ay katuan, Mare. Tapno makalakaak. Gumatangak laangan iti tela. Tasya kun amis mo ti agdae. Sa bagay, nalaing kang agdait. O di may mayatan ti kasta. Saan unay ang nagastos? Ay, alaman nga ron Maray. Ta isuot ko na iti abistida. Tapno agpada ta. Ay na, agyamanak tamagustuam, Mare. Nimot marituyang diyan daditadalan. Ay, igaggagaranan sakit ti lumabas. Tapno makitak ti suot na abistida. Na. Ay, una yun na itaabakit. Ang ay, bye-bye aklaang. Sakit adamot silag na anapintas. Kan adapay ribon ti silag na. Ay, tinulad nak talaga. Agam ba? Bye-bye aklat ta. Jak pampansinan. Nay, nagmayatan Maribanang. Bagay kumot gayam to'y dinait mo abistida. Ay, umanday at talaga kanya. Medyo dakdakkel ti pamagem ngam iti siyak. Iso ani na yun naklatan ti inches na ididinait ko. Medyo lawlaw bastet. Ngam, ayos laang. Komportable at amagisuot. Ay, agyamanak mo't ata magustuhan. Manungay ti bayad na daytoy, Mare. Jak ipabayad, Marimilyang. Sagot ko kan ka. Uray ni Marikwanang, inikakmag. Iti kasta, agpapada tayo. Kan ikan kamot iti silag mo anapintas. Daytay adaribon na. Kas di ta silag mau. Ay katuan Maray. Ay, agpapada tayon kada Marikwanang. Ay umuna, awan dakas na. Katagyaman nak garud ta sinagutan nak iti bestida ken nagpintas asilag, Mare. Da Marimilyang ken Maribanang ti adda di tatersina ni Marikwana. Sakit na, agpapada ti bestida da atalaw. Na, nang gatangan da nga ta.
Naapay ngagpapada da. Sana kung ngagtuloy di tatirsinan ni Marikwanang. Marituyan! Umay ka dito'y Nakita kan, iso adikan lumiklay. Nakita nakgayam ni Marikwanang. Kanya ngata. Umasidaga ang ngata. Wano saan. Anti Tuyang, adda ka manan? Umay ko nayunan tay utang ko abistida ka anakan. Ngam, adda pa'y utang mo at 3,000. Taninayunam iti 5 astilag. Tinutang mo iti abistida. Bayadak tulat ka. Kat umutang akmanin iti 5 pa abistida. Nagadumot din, ante. Wan ka anakan. Jakla kaya ti paatiw iti kumari kalastaw. Ay, anyan, ante. Ay, di ka pa utangan. Agbayad ka pa'y. Binilin naktay boss ko asana kung ngagpautang. Ay unay ka na ya. Alaka din ka anakan. Pautangan ako. Bayadak tumulaang. Alaman laang, ha? Ngam, agbayad ka, ante. Naungat tay boss ko. Amangan no anya ti aramidan na kan no di ka agbayad. Di kagdanag. Agbayadak. Kasangay ko inton Sabado, Marituyang. Katangay imbay ka dito ibalay, imbitaran kan. Aya. Ay una. Umaya ka. Agbistida akman iti nakapimpintas maray. Ay. Amangan nuko na ni banang banangan nga agpaatiwakan kwa na. Ha? Ay, saan ba't ang makikumkompetensya kan ka, Mariba? Oo, anya ka ta sana. Ala, basta umay ka inton Sabado, iti malam, taagraragsak tayo dito ibalay. Da kayo ti kasapaan nga imay, mga kumare. Inton madamdama pa'y kano dagiti daddo mga inimbitara. Ay, wan maray. Ay, hindi. Aday ta ni Marituyang. Isuday ta sumungad. Ay na. Insuot yu at talaga dagita bestida nga inted ko Wan atap nagpapada tayaw. Nagpintas tunay. Yahaw! Happy birthday, Marimilyang! Agyaman nak, Marituyang. Nay, Marikuanang. Marimilyang. Nanggatangan niya o kita bestida yaw. Insagot ni Maribanang. Ay, wan, hinait na. Nagpintas. Na, ay, anya nagpintas. Nagalastopay. Saka nagalaspay day tatila na. Lalakain. Angam day to'y bestida. Ay, sus, nangina. Di yung madlaw. na mangin insulto ka kade, Marituyan. Pudno mo nga main. Aha, amok to pa'y matlaang nga utang dayta. Anya, Agpay sumag, tikunam, jak amaw. Ay, utang dayta. Gayam ko ni Mrs. Lay nga amo jay kaanakam. Kat nasauna kanyak nga imutang ka ijay pwesto na. Di na kumakayat ngam pinautangan na kan takaanakam jay sales lady na. ay, kwa. Oho, anya ko ma. Angam sa bagay, awan bibiyang ko. Anya ko ma. Nagadaw nga agpaiso ti ipaspasikat mo abistidam. Angam utang mo. Nalastog ka. Ay saan? Ibagbagakla ang tipudno. Maribilyang, mabalin ka day apapanawom ni Maribanang. Jak magustuhan ti panagsasauna. Ay, saan? Di kagkas na pare. No kayat mo, si kalaangan ti pumanaw. Nga may, naragsak kami itay awan kapay. Ha? Kayat mo asawaan. Mas kanunungam ni Banang Banangan. Gapo ka day, tinikan na ka itilalakan abistida. Nga iso day tasuot mo ita. Ay kuha, Maray. Nasaysaya at sano pumanaw ka na. Nga may, kas itinakunak ita. Naragsak kami itay awan ka. Nga may tatandaan kati. Apay na, kasla apaon na kami mo tayo. Kano inimbita anak mo? Takasangay mo ka nga ro. Word, ngam,
pumanaw kalaptan, Mare. Marituyang anya. Ala, agawid kan. Papay, di ka mabain ani Mari Milyang amis mo, timang papanaw kan ka. Ay agawid kan Mare. Tadi ka mang niribok dito. Takasangay ni Mari Milyang. Ay, kaslaba siya, nagpaikit di ka ni Marituyang na pinagawin ko. Won Maray, nagalas ngaminan ti ugali na. Ala, baya mo. Nasken met ngamin nga ikan iti pagpanunutan na. Kadarigat, no di na makita ti kamalina. Apalan na kalaunay, Maribana. Nabay, nagpipintas, nag-isusuot mo, abistida. Kat, di na ko maibaga kanyak, taikakmet iti bestida. Mapanakot is istoryaan iti tattao, analastugak ka na. Munarda, nalabay anyo ni Marituya. Umay kayo kitita at picture tayo. Nakunakot ang papada tayo iti bestida. Ay, well, Marimilian, nanruna ta bagay tayo at alo ti bestida. Ay na, agyaman na kada kayo. Tamagustuhan nyo ti dinait ko abistida. Ala, agpa-picture tayo karon. Sige! Imayak, Marimilian. Taumayak agsuriken ka. Tanagsauak iti maday iti birthday. Amo, Mare, awan ti pilpilyag apakigayaman. Ngamno kasken ka ti ugalay, uray saanen. Ngamen, naglaing ka amang pirdi iti padam a tao. Nagado ti sasawam ka ni Maribanang, kat di nakamot an-anwan. Awan mo't basol na ken ka. Ay ikwa, Maray. Ken maaramid mo pa iti saan arumbol. Imutang kagayam iti agkakapintas a bestida. Tapno laeng adda pangartap mo ken ni Maribanang. Awan mo't kit di bibiyang ko. Tasaan mo't asyak ti mangbayad. At imbagak laeng kami. Awan mo't makukwarta, Maray. Agpay sumag. Ikanto pa'y makagatang itinapintas at sinilas mo. Adda pa yun barot na tanapungsan. Ay kuha. Amo, Mare, naapal ka launay. Ngamdakas nga apal ti adlaken ka. Agbalbaliw kan, Marituya. Ay nanatoyang. Tidakes nga apal, itunda na ka iti pakaibabainan. Ala, laglagi pam kumaday ka. Ala, sigay! Tinagibusan ti sabalipay, aparang! Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat ken iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Bueno, ladies and gentlemen, di paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Ala, agap-apa mananda tatabadong ka na natuyang. Ay, sos. Anya nga di timbayab iji tawad ah. Ha? Timbamot day jay kagawad. Agpinpin darasakdan samot. Ay sus, kita ang kagawad. Timmayab pati palanggana. Ay, saan ka pa nga agaw-awid ah. Taang mga numatamahaan ka iti ibarbarsakda. Wan kagawad. Kanayon damot na nakasta. Mapankon sa ireklamo ida ka ni Kapitan. Unay mo tinda kita ka aruba. Sige, ika-reklamo ida. Kapitan, umay kuman ireklamo di ka aruba may ngagkaraapa. Ha? Ay, asino ka aruba yun? Data tabadong ka na natuyang. Nagapadamanin itay. Timmayamanin ti planggana kas kada timba ijay tawada. Kayat mo asawan agbinbin narsakda. Mun Kapitan, tinakabut-butang, no mairaman kami aka aruba da. Ay, una.
Ay ala-ala ta kasaritak tuman ida. Apay, sa dino ti papanam, kapitan. Ay, di taman balay da marito yang ken paribadaw. Ay na, agap apa da. Ah. Nariga ti umasidag di tabalay da. Ang mga numairaman ka, kapitan. Sino nga iti mangkasarita kadakwada no saan asyak? Oh. Sapay ko mga rota denggenda ka, kapitan. Ay, nasgan adang gendak. Tani, ada mangirik-reklamo kadakwada. Kunam siguro saan ka balsa na? Ha! Kunamat siguro, no jak Malaysian di imbasak mo a pinggan niya. Ha! Nalaingak sa mga glise kunam sa, jakman mo. Itaak man no Malaysian da ito ibarsak ko kan, ha? Ay, saan mo nga? Saan mo nga ibalsa dahi ta kakaisuna radyo ka? Pagdengdeng ka kay di drama dahi ta? Ay di naklatnan. Ay, saan mo nga ibarsa ko nagnay? Imbag kumaano masukat ang tibaraw, di mo ibarsa ko nagnay. Lisham no kaya Malaysian. Anay, nagsakitan, anay ko. Aray! Natamaan kan sa may, di imbarsak ni tuyang ka. Kanya na dyan nga imbarsak na. Kaya daan na radyo pare. Radyo! Ay, agap, apa kayo manan? Ni tuyang mga may, nagkulit. Ay, anay, nagbukol sa amot ng timugin ko. Ay, sorry pare. Sorry na. Apay magasan ti sorry ti bukol. Basol ni tuyang dahi ta pare. Kunak ka di nakbarsakay, ang binarsak naklat ka. Dahi tapay magkakaisuna radyo ti imbarsak na. Irik-reklamo da kayo nagiti kaarubayaw. Ni tuyang kaw, ti kasaritan pare. Na, Ta iso ti kanayon ang mga apa kanya. Anya ngay ita, nabukulan kan adi na oras. urayak lang na ulaw iti 15 seconds in 1 minute. No ngamin madama nga agap apada, saan ka amapmapan ijabalay da? Kasarita ko maida. Ay, nakarumot nga agapa dagijay nga agasawa. Ay, bagbagaan nyo mat ngamin ni Kumario at Tuyang. Denggan na kami ayam. Bagbagaan nyo at ada kayo ti Kukumarina. Asak mo ti makaabang. Mangbagbaga, hindi pare ba daw? Kapay ngaglumlumeng ka. Ay, kuanana. Adda ilumlumengam. Yung pagarup ko ngamin, no agap apa kayo man ang kanita tabadong. Ay, lumabas ako man di tabalayaw. Tama panak gumatang ijay Teresena ni kagawad kuanang. Awan ti kaapak ita. Ay, nasaya at mat nga rin kasta. Tanawayak ang makalabas di tabalayaw, nana. Lumabas ka laeng Nakamamak mat ngamin. Takanayon at tumayab ti kumporme di tatawayaw. Tunggal agapa kayo kanita tabadaw. Labsan ka pa dito'y balayo, kapitana. Oh, kumusta nga'y dagiti kaarubam akanayon nga agapa? Ay, saan damat ang agapa ita? Iso nga rod anawayak alimabas ija balayda. Ay, mayat ano kasta? Wala na. Natal na ita ija ayan mi, ta saan da ang agapa? Kahit, sa dino nga'y ti papanam, mapanak man gumatang di ta Teresena ni kagawad kuanang. Sambutag ta saan pa'y anagapa da tatabadong kan nanatoyang. Delikado ngamin no agapa damanan. Ay, nana, apay anak ka bangikas kamutan dito'y igid ti dalan. Anya tinis istorya mi jay Teresena ni Marikwanang Awan mat inis istoryak, nana. Inchismis na kami kinibadungkon niya. Ay, saan nana? Agungat kayo manan. Talagang agungot ha. Tadyak kaya ti may chismis. Saan kamat nga inchismis kadakwada, nana? Si Kansanti sa runok nga apaan Ay, sus, ay, saan mat nana? Narigat no siya ti makaungal.
Tumayab amin adi mga nanaw. Ay sus, paglimangakon ngay, ay makapanervyos kayo mat, nana. Nakaluto ka. Tapay ko mga glutuak. Anya klase sa lutsud dayta. Agluto ka, tamabisina ka. Ilotuan ka kiday. Kanugapukan ka siya kaunti pagchichismisan da dito intero a barangay. Ay, pabasulin nakman ako na ka. Basol ko la amin ay. Talaga mo nga may nabasol mau. Ninay. Apa nga igagamam dayta TV. Amumot ano makaungatak. Amin amay gamak ibarsakaw. Ay, saan mo nga ibarsak dayta TV ah? Apay katasanan. Kat mo na, awan pagbuyaan tan. Ayaw bibiyang ka. Dako mga may, di mo ibarsak na nadagsay. Mawit mo yamay. Ay, natuya, uragan ano ka. Saan mo amawit na ita TV? Saan mo amay barsak kanya? Ay, una yan ni Marituyang. Apaan namot kano aminan, uray dagiti karuba na. Ay, kumarkaron samutan ni Marituyang. Ibagbaga dagiti kaaruba da, amabuteng dan kadakwada. Aguli magkamaray, ta isuray ta sumungan. Ay, wan. Nangagnan samot, nga isuti pagsarsaritaan ta. Umay natangtamot apaan. Ay, agawid akon maray. Narigatan. Apay nga'y tagawin kan maribanang. Ay, inakpay ngamin agluto, mare. Ay, saan ka pa'y nga gaway? Aga-apa tayo pa'y. Na, Ay, di mi kaya ti makiapa, maray. Giginubat tayo kiday! ay, agawid ak atalagan. Ay, anak magkaibati dito'y maribana. Yang kaya't nga'y chismis na ka. Amuyo abay tate ka gorgora! Sige, maribanang. Labanan ta ni Marituyang. Ha? Apay kumaamabutang ka, kat duwata. Agmay-may sa laang. Wen anya. Agpipinungot tayo na. Agpipinungot tayo kunam marikwanang. Aha! Oray din nanugad pa'y ano kaya tiyaw? Na, Apay maribanang. Kabutang mao ti mapungaw. wen tanaing pislang arudan ti buok tayo, agpipinungot tayo palaang. Ha? Ayun nga agpaisuan niya. Di pa'y ka maibusan to'y buok kuno ka. No kaya tiyaw, agkikinadal tayo latan. Anya ti makunam, Marituyang. Anya ngay day tagkikinudal ang graduan. Agdi din nanog tayo kiday. Diyak ka mo ti dumahanog. Maabakak no din nanugan. Ay sos, maluman Anyat orasan, marikwanang. Kagala sa isan Ay, inak agluton. Agunget tumanan ni Inteng, no awan naluto ang makan amasang putan na. Ay, uray siya magayam. Mapana mataglotaw. Kasanungay ti pa naglalaban tayo. Ipuspon tayo pa'y laang. Ay, wan! Ipospon tayo palaang! Nana, day taman lamangan, ti pagalistuamon. Mabisinak nga ron. Ay, ambom, Inteng. Eh, Dandani kami nag-aapa, itay. apay mo? Ay, pag tinulungan mi kumakot, adanug-danugan ni Marituyang. Ha? Kunakmatkan ka. Di ka makiap-apa tadakas na ito. Ay, karkaritin na kami ngamin ni Marituyang kit. Pagsuspitsahan na kami kit din, ga ichis-chismis me, kat saan may. Tutupan nyo kinday. Tikas dya taaw. Pasensyaan yun. Kat, anya ngay nga rod ti aramidan may. Wen iso nga impospon mi pailaang, ti pa nag-aapa may. Ay, imbis nga aga-apa kayo. Agtutong-tong kayo kinday. Ay, iyawat mo man nga ron dayjay at ligaw. Dayta. Oo, wen. Ay, huwin narigrigat nga ang paiso no aga-apa kami. Uy, agtutong-tong kayo. Day sa tikanang. Nag-sweet ka laki din, Tuyang. Kasta di nakungtan na kanayon. Tuyang. Ay, labgayam.
Iyawatan nakman iti danom nga inumak. Anya jay ko na, badaw? My love, kunak Mike. Ay na. Ay, nagbayatan ti maawagan iti. Kaya mo magayam ti maawagan iti my love. Ala, iyala na nga rudan iti danom nga inumak, my love. Nalamiis ka day, wano saan ang nalamiis. Nalamiis my love. Ang mga nukayat mau nga itimplaan ka iti Joe. Ay na, kit may mayat manin my love. Sige nga raw. Ay na, taurel agkanta-kanta ni Tuyang ko maawagan iti my love. Nagapuan paray. Ay ili paray, napanak man naglako iti mulak ka nateng. Kaya't naasawan di ado ti kwarta. Ay kit talaga kasta pare. Ay da, aginong tangaro din. Ay di nakman impluensyahan pare. Tadyak kayat nga aga pa kami manan kinituyang ka. Alangan agawit ka. No, saan kayo nga agapa? Wain pare, ay nakitad da ito naglakwak. Napudot to man ti ulo ni tuyang ka. Mawan mayawat ko akwarda. Ay agawit ka nga ro din Ang mga nur-urayan na ka paray. Talagang ururayin nak pare. At sa pa'y ginatang mo alitson manok. Ay kitanda. Para kingkuha na da ito'y pare. Ewan, tapno saan kay nga agapa? Saan nak nga rudan nga papain pare. Kay kayat na ti maawagan iti my love sika. Tuyang my love. Handa ang dito'y kusina. Ay nakaluto ka na dagaws. Katuon inururay ka tapno mangantan. Ay na nagmayatay. Pit si dain tangarudan na da ito insangpit ko alitson. Ay na, ay, makaramanak matlaangan itilitsyon baday. At gayam, dinaglakwak iti nateng. Ay na, pinalkot mo at talaga iti panyo. Ay, love na ka talaga badong. Bala, mangan tangarudan, baday my love. Panahon na, harap na saya. Forget mo na ang problema. Ay, naku. Ay, inayadak ti lumabas ni ti balay danana to yan. Tamang noong tanak manan. Ang inayadak. Ay, naku. Inayad. Nakita na ka no? Ay, nana. Nalaing kagayam nga kanta Apay, italaan nga ma'am. Ay, wala na. Itala ngamin anang ngag ko nga kanta ka. Kanayon ngamin amang ngag ko nga agbimbinog kaw kayo kanitata ba daw? Ay, sanitan. No kayat mo umay nakpartneran nga kanta. Ay, si kalangan na natuyang. Tenak pa'y gumatang iti sabon a paglabak. Sige lang, nana. Agkanta kalat ta dita. Okay, panahon na para magsaya. Forget mo na ang problema. Inapa nakakadimanan ni Marituyang, tiryang. Saan, nana? Takaskas daong ngarod. Tasaan mat nga agong ungat itang aldaw. Pinapudno na. Agkanta-kanta pa'y di Kaya't naasawan, maya ti aldaw na. Wan, kagawad. Mayat ngarod ti panagkanta na. Panahon na. Na, kitaan, agkanta, agsalsala pa'y. Win ngarod, kagawad. Ay, adda ko man itatabadong amang partner kang guana niya, kagawad. Mayat ko maabuyan nga agsala da ato Wen nga rod, mayat mo ta sa andan nga agap-apa. Ay, kabaranggayan. Madingamin tagapapa nga agasawa. Ala sigay. Dito'ng tinagibusan ti sa balipay. Aparang. Dito'y drama tayo.
Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. 10 iti direksyon. Virgie Buckley. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joper Anas Basi. Sound effects, Glenn Binawe. Bueno, ladies and gentlemen, di paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Apay, adi ka makatalnaya, tuyang. Ay, Itay ka pa, kita-kita dita cellphone mo. Apay, ador uraya matiks mo aya. adda nga raw. Asinaw? Di kubrador man iti huiting ijay ilay. Ay, nagtaya ka. Pinilit naktumada di ako, brador. Di kapilitan mo't nagtaya. Gapo iti natagtagainap ko ang numeraw. Ano nga itintayan? Sa nga gasaw. Ay, agasam ngay. Di ka pa'y laki inggatang mo iti masida. Anya ti mo nga no mga bakak. Dakkel ti pamatik ang mga bakak badam. Marikrik na. Eh, awalat pamatik ang mga baka. Di ka man kumuntra kasta. Makamalas ka mo. Nagbibrita cellphone mo. Ay, ang mga nuiso da ito yung tur urayag. Ay, kud basama. Ay, nabadaw. Nangabakak. Rimwar ti numero at hinayaak. Anya, Dakkel lakit di ti pangabak ko badaw. ay kabalatuan naktungarod ah. Itay kun kontra na. Itay tumawat ka iti balata. Anyamot dan ti kaanak kak anak bantay dito istor kao. Ay, Enrique kula kuman kabayata ti kaawan kao. Awan mat koleksyon. Idinto ana ibus magdagiti lakaw. Ay, salbag ki day. Pangalak nga iti iportis ka no kastoy laag. Ay, saan gaya mamapagtalkan day jay aka anakak. Ay, jakton maulit na pagbantayon dito istor ko. Imbag kumamot no ada pagutangak iti iportis ka. Anya nga iti pangusaram iti inabak mo iti huiting. Pampanunuto nga ron no anya ti pangusara. Di kumaumado pa'y daytoy. Ay kat inegosyo ma. Anya ngay nga tatimayat ang negosyo. Ay, amokon ba daw? Anya ti amam. Ti pangusarak iti dayto a kwarta. Ipautang ko tapaporsyento. Anya. Saan aya nga iparpari da ta klase ti pagsapulan. Diyak mo't ipilit ti agpautang. Jay umasidaglaang ati ikak. Kan ipasigod ko nga da porsyento na. Kat adamot ten akadakwada no kaya da wano saan. Agdinamag met ti panangabak ni Marituyang iti huweteng. Dakkel ka na, di inabak na. Kasta ka di maray. Padasok man nga raw ti mapan umutang. An-anwam met ti utangem. Igatang ko iti lako kaya istor kaw. Nagkupkupit mo ti narami di ka anak nagbantay ija istor kaw. Anya nga ita, awan mo tin igatang ko iti lako. Ay kat padasem ati umutang ka ni Marituyang. Pautangan na kamot siguro tanangabak. Dakkel ti inabak na. Adda kamat marikwanang anya ti gagaram. Namuak nga men, ti panangabak mo, Maray. Aywan! O may kamakibalataw? Saan mo takas ta, Maray? Umayak ko maumutang. Paggatang ko iti ilakok. Tanay, nalugi ang mo iji istur kaw. Sana basta ipautang ko ti inabak ko maray. Anya ti kahit mo asawaon. O saram apagpuunan di utangam san kaday. Kumamaray. No kasta, maawatan nakmat siguro. No ibagak, apaporsyento ak di utangam. Isuitan ti business ka. Anya? Sa anak matkit di nga agpilit, no saan nyo akayat di saan lang. Saan ko nga'y pilit? Manungay ti porsyento na, no pas pangarigan, Maray. Basta di sa nga ribo, 200 ti porsyento na. Alang nga ron. Umutang ak iti 3,000.
agbalintawn at 3,600 inton bayadam. Kan, makabulan lang ti pawayway day tang utang mo, maray. No saan ka makabayad iti lasod ti makabulan, agbayad ka manen iti another 600. Kada bulan, no saan ka makabayad. Anya? Day kurakon, maray, saan ka piliton? At akan ka no manugot ka, wano saan. Ala nga raw. Awan mo't amok asabali a pagutanga. Ala, pautangan na nga raw. Kasanungay marikwanang, pinautangan na ka ni Marituyang. Pinautangan na nga madaporsyento na. Anya? Ay, kaya't kulatan tawang mat sabali a pagutangak. Ay, una yan ni Marituyang. Iso kano ita ti business na. Ay kat daras bumaknang no kasta Ang no saan mat nga agbayad iti porsyento jay pinautangan na. Awan maaramidan na. Hanggang saan to mat na makautang tay saan na nagbayad iti porsyento. Iso ano si ka akayat man tumanan ti umutang. Kapilitan nga agbayad kay iti porsyento. Ay, gapo iti kinarigat ti biyag. Iremedyo ti tao ti pagbiyagan na. Danto pa'y dagiti agtakaw. Gapo iti kinarigat ti biyag. Day tamutan ti saan ama iparbeng, mare. Uray ko makasano kinarigat ti biyag. Ikarigatan tayo ti agsalukag. Asaan kat nga agtakaw. Agpapautang gayam itan ti business ni Marituyang. Ay, imbag man. Ta ada kwarta na nga ipautang na. Kat nga nangabak ka no, iti huweteng. Iso, ti ipapautang na. Wen, kat ada porsyento ti ipapautang na. Ay, nakaamam iti dayta. Ay ni kumari kwanang. Nga isa ni kwanang kadagiti imutang ka ni Marituyang. Talaga nga ada porsyento na. Adda ka no nga rod. Gapo, taison ti business ni Tuyang ita. Rinugyam gaya man, di ko naman negosyam to yan. Pinautangan pa'y gaya man ni Marikwana. Wan ba dong? Kanada pa'y do nga imutang iti 1,000. Agasam nga iti tubo jay kwartak. Agganan siya, nga uray agtugtugawak lang. Ay agasam nga iti 5,000 na pautang ma. At dan anak na 1,000 iti makabulan. Ay katwan na, 600 titubok iti inutang ni Marikwanang. Sa tigdwa gasot mo, dagitay dwa nga imutang iti sagsasangaribaw. Iso asangaribo ameng ti porsyento na. Mayat gayam day ta pagsapulan na. Nang runa no ado ti umuda. Iso nga iwaras mo, ngagpapautang ak iti porsyentuan. Tapno dakdakkel pa iti makwartata. Sige. Tagsapo lang man iti, kasapulan iti kwarta. Ibagak laing, nga umasidigdaking ka. Imbag man ka na amwak ngagpapautang kayo gayam na natuyang. Adda ngamin ita iti ospital ti anak ko. Jak mairwarta kurang ti pagbayad mi. Kahit manungay ti utangam. 5,000 ko manana. Ta 5,000 ti balance mi. Ay katun na. Agbalintawn a 6,000 no isublime. Kahit makabulan laang ti palugit mo. Agbayad ka manon iti another 1,000. No saan ka makabayad? Manay nayunan ti utang mo kada aglabas ti bulan asaan ka makabayad. Wala na. Makaamod itang. Tinapatag mairwar mi ti anak ko. Nasaya at mat, pagkin naawatan ta, jingkay. Umaya ko nagsinger, jingkay. Makabulan ng tinapalabas, manipod inalam day 5,000. Nana Toyang, awan pa'y kwarta. Ano sa inyo kumapay laang ti 3,000 nga ipaunak? Anya, awan at alaga ti pagremedyoak, nana. Ala, ikisay ko nga rod iti utang mo. Bali nagbalinon asa 6,000 ti utang mo. Agbayad ka iti 3,000, iso nga dapay 3,000 amabate. Plus, jay porsyento naman ng 1,000 iti sumaro no abulan.
Iso 4,000 pa iti utang mo. Sige na na to yan. Barang adamanin mairemedyo mikin nila kay ko. Inton sumaruno abulan. Na, si kamot ti masabat ko, Jingkay. Nakapudpudot, kat saklot mo pa ti anak mo. Agsakit na ta anak mo. Napanak na kilabada, Kapitan. Ha? Taisupay di maitulong ko kin nila kay ko apagbayad iti utang ni kin ni Nana Toyang. Na, di kay pa'y nakabayad. Kat manon abulan, ti napalabas. Saan mo ito na malmalpas, Kapitan? Diyak pa'y maaw-awatan di ibagbagana. Ay, manuti inutang niya. 5,000, Kapitan. Mano nga yan, ti naitad mo kan kwa na, manipod rinog yan, ti nagbayad. Bali 6,000, Kapitan. Yung adapi ka no 2,000 abayada. Na, 5,000? Agbalinin, 8,000? Isungarod nga ikarkarigatak ti makitangdan, Kapitan. Tapno matulungak nila kay ko. Kat mabayadan min ti utang ni. Tapno sumardeng matin nga 4%. Ay, una yun. Ay, nakisao ka kumata barang maasyan kan ka. Nakisao akon, Kapitan. Ngam dagulit mo ni Nana Toyang. Saan ka no nga iso ti masidag kanyak? Siya ka no ti masidag kan kwa na. Ay, bagbagaan ni Tuyang, pare. Maasi kayo kumamad kay ni Jingkay. Kakaasi nga grim-grim medyo, tapno ada ibayad na kada kayo. No nabayadan na mo tigatan niya inutang na, ay kit baybayan yun at kaasi. Business is business, pare. So, karon titulagan din, naskin na tungpalin na. Naa, di kay masyan. Itugtugot na pa yan ti basit nga anak na, amapan makipordiya. No nga agsakit di ubing. Oh, Saan min napariko da jay, pare? naa, Nagkunang nga ganak da. No saan da mga makabaila. apay awan asiyo iti padayo a tao, ah? Ay, agpapada kami lang ang marigrigat, pare. Kan agpapada kami, ngagsapsabag. Ay, tunay yun dahita pare. Sapay ko mga ron, tadi yung mapadasan. Kas iti mapadpadasan ni Jingkay. Ay, papadam, nakarungkot kami. Mapanak iti balay ti may saan negosyante ijay ilay. Dakil a kwarta ti utangan na. Arig na maipautang kun amin to'y kwarta nga da kanya. Ang sa na balay, dakil mo ti porsyento na. Gananad ka nga ro da. Nangruna kay dakil a kwarta tigama. Wun, ikakadiagdanag taamok ti aganad. Ay, talaga nga awan asi da pare ba daw kan marituyan ka ni Jingkay. Kaasi ni Jingkay amang irim-remedyo iti pagbayad na. Ay, sana bale, tamaudi ka nun jay 2,000 abayadan na. Kat nakuna na pa'y, adi nanton ulitan ti umutang ka ni Marituyan. Dagijay lang gipit at talaga ti maituron na ti umutang iti porsyentuhan. Kan dagiti negosyante. Kat sapay lakumaa, tasaanin nga agsaksakit jay anak ni Jinke. Ay, narigat ti kasjay. Narigat lang arudan ti panagbiag da, at dapay lagsakit. Eh, naku namun ba nang? Uray kumano ka sa no ti karigat ti biyag. Basta awan ti agsaksakit. Ay na, pampanunuta kong tidakkel asingir iti binunan. Swerte tasyak tinagutangan na ito ni Kusyan. Agmanasiwang titakano abanda ti balay da dyan ni Kusyan. Nagpardas mo tin alugan da ita sumungan. Nasaya, Mike, tan nakaringkan to yan. Ayan ti kwarta ngawit mo. Kay, naitid mo kadimot lang, iti umut-utang ang negosyante. Ay unay kamutan ba daw? Kumustaon nakpay mo nga umuna? Sakbay adamagam ti kwarta. Ay, pasensya kan to yan Ang awan mo't ngaminan ti kwarta iti bagmaw. Kasano ako nam nga awan? Dagita lang tinay-surrender agamit mo. Awan na pulos ti kwarta. Pinahit inran ka. Inaribungbungan da ka dagiti tao. Iso nga dalaki dinagala iti kwarta. Ay san mabalin ba daw? Dayjay laangan tinabat-bati a kwartata. Manulaangan ginabati ijay balay. Pasensya ka na, Maray.
Ngam si kalaang ti ammo nga gan. Ang mga nod na maipautang mo kada kamay. Kumusta ngay ni Marituyag? Ay, ayos mo din, Maray. Imbaglaki din Tayos mo, di result ti CT scan na. Iswa mabalin ng terumwan. Ang dakkel ti bilmi di ospital. Pasensya kan, kabadong. Ngam awan maipautang kau. Pangalaak nga iti pautang kau. No kayat mo, adam amok nga agpapautang iti porsyentuan. Anya? Da kami imut itan ti umutang iti porsintuan, Maray. Adaken ka ano kayat mo. Ibagam lang no kayat mo, ta isurok ti balayda. Adda ka din na utang mo apagbayad tabadaw. Ay, yawan tuyang. Ngam no kayat mau, umutang ak iti porsintuan. Anya, Awan sa bali na pagutangan ta. agam nagrigat ti umutang iti porsyintuhan. Nagrigat ti agbayad. Ay, malagip kulaki nga raw tinararamid ta. Saan gaya man nasaya ti agpautang iti paporsintuan kadagiti agkasapulan launa iti tulong. Ay, marik nata itan tirigat dagiti pinapautangan ta. Ay, anya ngay itana na toyang kanta tabadong. Ano sanyo mat ita ti umutang iti porsyentuan? Saan nyo kumangami nga aramidan ti banag? Asaan nyo akayat amapasamak mat kada kayo? Ala sigay! Dinan tinagibusan ti sabalipay aparang! Dito'y drama tayo! Kapitan Enteng. Review Scrubbed in 6. Episode 6 feels like one of those episodes where the laughter comes first, but the lesson quietly follows behind it. At the surface, this is another lively barangay comedy filled with familiar voices, quick reactions, funny excuses, and people who cannot help getting involved in each other's business. But underneath all of that, Episode 6 gives us a simple truth. Sometimes the funniest problems are funny because they are too close to real life. This episode works like a small community case. Something happens, people react, the story spreads, and suddenly has to step in again. The issue may look simple from the outside, but once the people begin talking, it becomes clear that the real problem is not only the event itself. The real problem is pride, misunderstanding, and the way people try to protect themselves when they feel exposed. That is the charm of the series. Knows that in a barangay, a small mistake can quickly become a public discussion. A private issue can become everyone's topic. A simple complaint can suddenly include neighbors, relatives, side comments, old memories, and unnecessary opinions. Episode 6 captures that kind of energy very well. The humor comes from the way people respond when they are placed under pressure. Some characters try to sound innocent, some talk too much, some become defensive before anyone fully accuses them, some try to change the subject. Others act like they are helping, but their words only make the situation more complicated. This is why the comedy feels natural. It is not only about jokes, it is about behavior. We laugh because we recognize these people. We know someone who always has an excuse. We know someone who hears half of the story and reacts as if they know everything. We know someone who starts with "I am not gossiping," but clearly enjoys every detail. Episode 6 uses those familiar habits to create a funny but meaningful situation. Becomes the steady center of the chaos. He is not just there to listen. He is there to bring order to a conversation that can easily run in every direction. That is not an easy role. In a community problem, the facts are only one part of the story. The emotions are another part. The pride of the people involved is another. And sometimes, the side comments are louder than the truth. What makes effective is that he understands people. He knows that many problems can be solved quickly if people are honest, but honesty is often the last thing people want to give. Instead, they explain, they justify, they blame, they talk around the issue. And the more they try to escape responsibility, the funnier and more revealing the scene becomes. Episode 6 feels especially strong when seen as a comedy about accountability. A lot of people want peace, but not everyone wants to admit fault. They want the noise to stop, but they do not want correction. They want to fix the problem, but they also want to look innocent while he does it. That is very human. In real life, many people do not hate peace. They hate being corrected. They do not hate the truth. They hate being the person who has to admit it. Episode 6 plays with that weakness in a humorous way. The characters may be exaggerated for comedy, but the emotion behind them feels real. The episode also reminds us that a community is only peaceful when people know how to listen.
Listening sounds simple, but it is one of the hardest things for people to do during conflict. When a person is angry, they do not listen to understand. They listen to defend themselves. When a person feels embarrassed, they do not listen for truth. They listen for a chance to escape blame. That is where common sense becomes important. He slows the situation down. He forces people to return to the actual issue. He cuts through the noise and makes everyone face what really happened. His style may be funny, but the lesson is serious. A problem cannot be solved if everyone is only trying to win. Episode 6 also shows how pride can turn a small issue into a bigger one. Many community conflicts do not grow because the original problem is impossible to fix. They grow because people refuse to soften. Someone does not want to say sorry. Someone does not want to admit they misunderstood. Someone does not want to accept that their words made things worse. Pride creates unnecessary drama, and this episode uses that perfectly for comedy. The more someone tries to protect their pride, the more ridiculous the situation becomes. The audience can laugh, but at the same time, they can recognize the lesson. Sometimes we make life harder simply because we do not want to be corrected. Another strong point in episode 6 is how it shows the power of words. In a barangay, words travel fast. One person says something, another person repeats it, a third person adds emotion, and by the time the story reaches the next house, it has already changed. That is one of the funniest parts of community life, but it is also one of the most dangerous. The episode reminds us that careless words can create real problems. A joke can offend someone, a rumor can damage trust, a quick assumption can embarrass an innocent person, a comment said for entertainment can become a source of conflict. Uses humor to show that people should be more careful before speaking. This is why the barangay setting is so important. The story could not feel the same in a place where everyone is distant. Works because the community is close. People know each other, they notice each other, they react to each other. That closeness gives the series warmth, but it also creates tension. A close community can help people, but it can also make problems louder. Everyone is near enough to care, but also near enough to interfere. Episode 6 captures that balance. It shows the funny side of community life, but also the responsibility that comes with living around other people. The episode's comedy also feels strong because it does not need to be complicated. It uses simple human flaws, exaggeration, stubbornness, gossip, pride, excuses, and overreaction. These are everyday things, but in the hands of they become entertaining. That is a big reason the series continues to work. It takes ordinary problems and turns them into something lively. It does not need a huge plot twist. It only needs people acting like people. And sometimes people are already funny enough. Episode 6 also gives a good reminder about leadership. His job is not only to give decisions. His job is to manage emotion. He has to handle people who are loud, upset, embarrassed, or stubborn. He has to keep the discussion from becoming too personal. He has to protect peace without ignoring responsibility. That kind of leadership is practical. It is not dramatic or glamorous. It is the kind of leadership needed in daily life. A barangay leader must understand not only rules but also personalities. He must know when to be serious, when to joke, when to question, and when to tell people directly that they are making things worse. This episode shows that peace in a community does not happen automatically. It has to be maintained. It has to be protected from gossip. It has to be protected from pride. It has to be protected from people who react before thinking. Becomes the reminder that common sense is sometimes the best tool for keeping peace. The funny thing is that the people in the episode may not always want common sense at first. They want sympathy. They want support. They want others to agree with them, but does not simply take sides. He looks for the truth behind the noise. That is what makes the episode satisfying. The moral lesson is not forced, but it is clear. If you make a mistake, admit it. If you misunderstand someone, listen before reacting. If you say something wrong, correct it before it spreads. If you want peace, do not add more drama. These lessons are simple, but they are useful because they apply to daily life. Episode 6 also has that classic feeling where the audience can enjoy the characters even when they are acting foolish. They are flawed, but not impossible to understand. They are funny because they are human. They get embarrassed. They get defensive. They want to be right. They want to protect themselves. And sometimes they need someone like to bring them back to reality. That is what makes the episode feel warm instead of harsh. The comedy corrects people without completely humiliating them.
The story allows the audience to laugh at the situation but not hate the characters. Everyone has flaws, everyone has moments of stubbornness. Everyone has made a small issue bigger than it needed to be. From a review standpoint, episode 6 is enjoyable because it stays true to the identity of the series. It is local, lively, funny, and built around ordinary life. It understands the rhythm of a barangay conversation. It knows how people interrupt, explain, accuse, defend, and laugh. It turns that rhythm into entertainment. The episode also proves that comedy can carry meaning without becoming heavy. It gives the audience laughter, but it also leaves behind a small lesson about responsibility. That is the best kind of comedy drama, the kind that makes people smile while quietly showing them something true about themselves. Overall, episode 6 is a strong and entertaining episode because it takes a simple barangay problem and turns it into a full reflection of community behavior. It shows how quickly people can misunderstand, how easily pride can take over, and how important it is to have someone who can guide the conversation back to truth. The episode reminds us that sometimes the biggest problem is not what happened, but how people react afterward. A calm answer can end a conflict. A careless word can extend it. A sincere apology can repair a relationship. A stubborn excuse can make everyone more frustrated. That is the heart of this episode. It is funny because it is familiar. It is meaningful because it is true. And it is memorable because it stands in the middle of the chaos, reminding everyone that life becomes easier when people choose honesty over pride and understanding over noise. Before we end, let me ask you this. In episode 6, what made the situation funnier? The original problem, the excuses, the reactions, or trying to keep everyone under control? Share your answer in the comments. If you enjoyed this review, please give this video a like, subscribe to the channel, and turn on the notification bell so you will not miss our next review. Share this video with friends and family who love Ilocano comedy drama, and thank you for watching. See you again in the next episode.